Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 ken 17. Iti sa dino man nga ayan ti apa ken panagririri, masarakan met ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakas. Ngam umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natal na alumanay ken manakigayam. Manakipagrik na ket agbo nga iti nasaya at nga aramid. Di mangidumduma ken agin kukuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napanan ka din ni tatang mo. Apay nga awan manan. Dinagasmat ni Tata Dalmas itay nanang. Ada ka no papananda. Ay, no ni Dalmas manan apada na amamartaken manugal. Ay, awan manan no kastoy laang. Anya ti awan nanang? Awan manan tinasaya at amaturong da. No di iti ayan manan ti ara kuno sugalan. Kaungit yung manan ni tatang. Ay, apa agday dya inton sumangpat. Alangan nga katawa ak no sumangpat. Mangagtuman amin nakaaruban tingiwat yaw. Anya ko mati bibiyang dagita ak kaaruba. Agngiwat damat ano kayat da? Naabak ka man nga tan iti sugal, tamadi ti widawid mo asim mangpet. Hoy, di nakman pwisitin. Malas samot ti ipapanmi ti sugalan. Naabak kami manan. Isardang mo nga min dayta abisyo. Ay, pagtaktaktakam laang dayta. No isardang ko, di sana ka makasubot. Sayang dagiti naalada kanyak apirak. Riniw-rew numaurnong. Bak nang tayo kuman, no igam tayo dayta riniw-rew apirak. Kasanon no agnanayon ka amaabak. Saan pa dimteng ti swerte? Ngaminton dumteng dayta kanitaw. Magatang mo to amin na kayat mau. Anya kumangay ti paggatang ko? Bingkol? Bingkol nga. Ti abakag ariniw-rew Agsublin to amin anaabak. Nangisit to amin akan nawa yan. Na? Awan pa'y dakita ka nagswerte iti sugal. Mga no siyak to ti umuna abumaknang ken agswerte iti sugal. Sumardeng kan. Ay, mga no jak maputan kat ibarsak ko ken katoy baso ti kape nga awan gatas na. Ay sus. Naglawa ti basura na pangibarsakam. Siyak pa'y lang mag. Nay, ada pa'y matgayam ar-aramidang bakit. Sige. Siyak man lang ti agluto. Ay, alaman nga rod lakay. Nabanuga kun nga aglablaba, iso ajak pa'y nakalutaw. Di kagdanag, bakit? Tulungan kay ti trabaho, tapno di ka marigatan. Ay, agyaman aken ka lakay. Ad-adda amain labaken ka, tanadungo ka. Rumbeng lang agtinulong ta, tapno awan ti agrigrigat. Ngam di tabangir. Mas daawak no apay akan ayon da nga agbinbinog ka. Mas daawak met. Inaldaw dan samat nga agapa. Kaasi ti anak da akan ayaw na makangkangeg iti panagapa da. Apay di ka pala nakalutaw? Ado ti inobrak. Ado ti araramidak. Imbagken ka taday talabaraha ti kanayon mo nga into na rin. Isungarod nga adda asawak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Para asikaso ka di lang tigapunan no apay nga inasawa na. Pasat namin dagitan. Ay, nakiasawa kan ka, ta impagarup ko no ay ayatan na. Ngam saan matgayam, ta inasawa na, tapno adda ibaon mo laang. Di ta ka man laangan. Ay, kasano ti panagluto? Awan mo araramidam, si ka na ti agluto. Ure awan mangmangan no di ka agluto. Anya? Tatang, awan ka diti makan. Agsubli akpay ko medyo pagadalan. Apay, di ka nagbalo na ya. Awan nga min naluto itay bigat a balunek. Iso ajak nagbalon. Ita, awan manan tinaluto. Dinto mo nagluto, tinalaing nga inam. Napananayan ni nanang, tatang. Apay adi ka mat nagluto. Kat ada ka mat la dito unag tibalay. Apay trabaho ti lalaki, ti agluto.
Kasanungay nga rod. Maladawak manan Basol ni nanang mo. Dintumo ngamin nagluto. Ang mga noday naramid na Uray niya ti aramidin na no oras ti panagluluto. Rumbeng agluto. Inton sumangpet. Agsubang kay tumanan. Mapan ka din iti pagadalan? Saan pa'y? Saan damat na nagluto iji balay? No agluto hala daw ako na. Mabisbisi na kon. Umay kan, tamangan tayo iti balay. Kababayin mo't kadalulo kon lulam. Anya ko matipagbainam. Sa maysa, ada na pananda. Agmay may saak. May kan tamangan ta. Ay, mapan kakadimat iji pagadalan inton madamdama? Wan, isong umay kan. Tagkuyog tanto ang mapan iti pagadalan. Sige Ay, pasensya ka na makipanganang iji balayaw. Mabisi na kon. Umay kakit din. Tapnada kadwak amangan. Kunam nga da na panandalulo kon lulam. Naimbagman ta nagluto da pa'y sakbay apin manaw da. Saan da apo manaw nga awan na luto no amuda nga agawidak nga umay mangan. Maladawak no di dak luto. Imbagman. Iji balay. Awan na luto iti kastoy nga oras. Ay, Mark. Di na ko makagura ngam adaman damagat. Anya day ta. Sige, sa anak mo tagumura. Abay ka di akanayon nga aga padanan ng kantatang mo. Jak mo. Siyak pa'y kat ti mababainin na. Kaya't ko pa ti pumanaw iji balay. Sa dino ko matipapanam no pumanaw ka. Jak nga rod mo. Nalidayak, gapo iti aramid ti dadakkel ko. No kayat mo. Umay ka diti balay. No kasjay nga agapadang. Nagkapamanan. Uri may naklakumamot tinulungan. Inagimatang iti baro abarahak. Usarin mi inton rabi Wah, napat patagdibisyom. Ngamda kami iti anak mo. Uray kaskasano. Adamat makabig ko akwarta. Uray kas to ti bisyok. Kano nagtrabaho ka? Ada kwarta nga agur-uray. Ngam iti day taasugal. Kano trabaho mo ti sugal, No nalaing ka lang nga giwaras, kan agkubra iti baraha. Ay sos, kwarta ati kabigan. Ay! Kaya't masawan, napat patagday ta baraha? Sabali ti patag ti bisyo. Sabali mo ti asawa. Day talatan bisyom ti ipang pangrunam. Ngam sige, aramidam. Ngam, di nakmat pakibyangan no anya ti aramidak. Lakay, nagapan samot dagiti agasawa a kaarubat. Sino nga agasawa ti dakdakamatep? Dadarmuken piling Ay, kas kala agdadamaw. Kanayon damat nga agapa. Gapo iti kinalaing ni Darmo nga agsugal ken agbarteg. Kasaritam tuman ni Darmo, taidyan ng dagiti bisyon. Namin ano akinasaritak, ngam di nakmat italtalag. No si kalaang ti kasjay ama nagbisyo, ay sos, jaklaan mo no anya ti mapasamak. Amangan no maibos ti pasensya ni Pileng, no kasjay laang ti kababalin ni Darmaw. Ni piling mo't, awan lakit ang iwat adagos. Mabalin na dukot, ken bannog na dayjay, gapo iti aramid ti asawa na. Apay akanayon ka rumwar, Piling. Anya kumano ka na yun nakarumwar? Awa man lang maganap ko kanika. Ay, dan sa mo ilalaki, Narugit talaga ta utak mo. Na. Narumwarak man. Irem-remedyo ti masakbayan ti anak ta. Saan akasken ka aday tala bisyom tin into naram. Yung ka man di gumatang iti arak. Tapno saan ako na rumwar. Saan atila matangtangab mo? Di nakman iramraman ti tabisyom. Numadamag kong adda lalaki. Jaklam mo nasawan ti mapasama. Aramidam ati kayat mo nga aramidon. Napatpatigmat laang ti bisyom, ngam iti siya. Ulitak nga ibaga, Sabali ti patagmaw. Sabali mo ti patag ti bisyok. Uray lipaten na ko, untay pa may sammutan dito salbag a bisyom.
Nana, ada ibagak ngam pangasayo, tadi yung ibagbagak ka ni Darmo. Anya day tabasang, napatagsamot ti bagam. Dandanin ti panagabrod ko. Nalpasan lagi ti papeles ko. Day takaditiinas asikasom, iso akan ayon ka arumar. Uhan, Nana. Tas tangarod. Kasta ka day. Imbag man, tanagbiit mo nga imbag na dagiti papeles mo. Insaldak ngamin di bangkag mi. Aramatek nga gabrod. Masapol nga isa ganaak ti masakbayan ti anak ko. Anya ngay mati ko na ti asawam, iti ipapan mo ijay abroad. Di na mo ti panagabrod ko, Nana. Saan ko nga imbagbaga, tamasurunak ngamin, iti aramid na. Mapankanto pa iji ayan daapong mo, no mapanak iji abroad, anak. Ano san tati agin na dayo, tapno maisaganak tinasaya at amasakbayam. Mabayag ka di ijay, Nanang? 2 taon. Kalpasan na. Agawid ak ditoy. Ngam, agsubliak to manan iji abroad. Kasta ka di? Amo ni tatang daytoy? Saan mo nga ibagbaga? Saan na bali? Tawan manan ita. Hay, jak amo no sa dino manan tinapanan na. Kanayon na pumanaw ni tatang. Intun sumangpet, aga pa kayo. Mababain akong. Iso apo manawak, tapno mapanawak tiriri. Anak, agsingsingpet kawan. Isagana ta tinasaya at amasakbayam. Napaanan ni J. Manila ni nanang mo. Ngamawan pa ni tatang mo. Ay, sa dino nga tan tinakadandanunan na. Kadwa naman siguro na dagiti mamartek yung sugador abarkada na lulo. Ay, naulaw ni tatang mo huga po iti bisyo na. Ay, nagulimak ti balayo. Awan agririri kan agririyaw lulo. Maday ti agririre kan agiginura barok. Iji balay, kanayon nga aga padananang kintatang. Liklikan dagiti banag apag giginuraan barok. Kasta ti isursurok iti apok ani ana. Iso ana singpet ni Ana, lolo. Manipod agkaadalan kami. Awan pa'y kinaapa na iji pagadalan. Kasjay tinasaya at asursuro, apok. Liklikan, ti makiapa. Hello, Nanang. Anak, ag-flight akon. Agsingsingpet ka dita, wan? Nasingpetak mo't, Nanang. Adak dito'y balay da lulo ador. Ada ngamin aramidan may kani Ana homework may. Ada ka din ni tatang mo? Awan pa'y, Nanang. Adayo siguro at tinapananda. Bayam dita, no kasta ti kayat na. Inawagan nyo ka di? Awan ganas ko ang mga wakon ko na. Bayam aji barkada na ti pamaysana. Ala, agsingsingpet kawan? Uwan, Nanang. Woo! Piling! Enmon! Nangabakak iti sugal! Amangan nung nakadanon itan iti Hongkong tatang. Ay, di ka man mangrabak dita. Nalakaaya ti mapan iti Hongkong. Aglugan ka iti eroplano tapno amom. Anya nga oras idi imawag nga ibaga na nga ang flight ka nun. Nakadanon na ita. Asidag lang ti Hongkong. Si Kamit. Kanawa mo imbagbaga na kanya kamapan iti abroad. Kasano nga ibaga na kin kakit awan kamit tatang. No adda ka, kanayon kayumot nga agapa. Anya? Iso adi na imbagbaga kasta ka di. Isumot lagaya makanayon na rumar. Gapo ka no iti aramid yu. Day tati makagapo, no apay ang nag-abroad. Nay, apay agapo iti aramid ko. Kat jakmot imbaon amapan agabroad. Hello, Piling. Ne, nakalagip ka mat nga imawag, Darmo. Apay nga anapan ka dita abroad adi mo imbagbaga kanya. Damagam ka dagiti barkadam no apay. Napatpatigdakan ka, saan ka di? Kwa, barkadak ladak ijay. Sikat ti asawak. Ti asawa, ipatag. Saan kat apagbalinan ang katulong? Sa kala sumangpet no kay kayat mo? Ay, bakit? Agawid ka na, pang-asim. Ay, saan analaka ti agawid? Sige, ipamaysam dagita barkadam. Bye! Ay, Piling! Hello! Hello!
Ay, agsarita tapay. Hello! Ay, sus. Inidap na mo ti cellphone na. Apay nga Darmaw, di ka matan rumrumwar. May kaawak laon iti kaawan ti asawak, tata. Saan ka de nga di adda dito'y lugar tayo? Kat kanayon kayong agsubang. Italama amiris ko ti kinapatag na, tata. Nung amin maminsan, sa tayo lamarik na ti kinapatag ti may sa tao. No daytoy, katawanan iti sidong tayo. Uwan nga raw da. Ika gumakti agbalew. Tap na inton sumangpet ti asawak. Kahit naurnusan ti pagtaangan me. Ay, kasta ti kasayaatan nga aramidem baraw ka. Mapasublim ti asawam. Nulakat, taagbalbaliw kan. Ti panagapa ken panagriri, awan nasaya at nga iden na no di pan nakadadael ti pamilya. Ngarod, ipatag ti pamilya, katliklikan dagiti banag, apakadadaelan ti relasyon ti agasawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joseph Binawe. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.